Bila Mas Maul Husna di babe. Wah. Lu. Yo. Jalan yo. Mantap babe. Nyampe gede. Siap. Wis dok yang ngalor kene wae ben. Yo. Shit. Wes bener kene iki bener. Ya. Yo. Good. Wah, mong tamu jamaah hidayah. Assalamualaikum, Bun, Pak, Bun. Di panggungnya. Assalamualaikum ya. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di salat telepon kalau menyelesaikan kepada amalia wasan kalimat thayyibah dikit tahlil dikomunikasikan bangkukan dan guru dengan sedaya
khusus dan diberi pengawasan Husnul Khotimah, mengotori jamaah Husnul Khotimah dan sedaya itu ustaz-ustaz kita ingin sampai menuju soal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pun paling pertama dari Allah taala pun bapak akan bapak yang mulia pun pun Allah Subhanahu wa taala. Rois kasurakan dari masa pun bapak Imam Mubin dan bapak Abdul Muin. Rokdal saja pun sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wa
marjuan kembali dengan delegasi menunggu rapi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para sesepuh jamaah Masanuddin malam Jumat pagi Masjid Al-Hidayah Bakalan Madrasah Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga laluin atas menjalankan syukur wazan asal Allah Subhanahu wa taala yang atas pada rahmat nikmat kawalasan dan kulaban sedoyo jalur niko pinanggih malih kanthi wilujeng senajan Jawa ing mergo sami rawuh dadi utuh. Nek Jawae bar mahfid berarti pae rada subur. Nggih, Jawae pas kisah ngoten sing rawuh biasane subur. Mugi-mugi Jawa ingkang barokah, amin Allahumma amin. Mungkin nek teh kurang kata bahwa pemanisan didocok menika. Didocok banyudan itu sae, Pak. Banyudan itu sae. Ning sing resik ampun sing lewat lalang sing motor. Jadi itu banyudan jadi sae. Sae ini ngumpuli banyu mineral, air mineral kemasan itu dari banyudan. Kemarin ngendikane sing tiba ning isore duduk. Mangke padahal kira mau piar menika. Iku koyone kandungane sae, ngendikane wonten. Loro nate Sleman iku enten komunitas banyu bening iku ngumpulke air hujan. Salawat dan salam kita satu datang dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ada syafaatipun dinanggung bisa menjauh kiamat. Monggo bagi nambahi kesayangan dan salawat
لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءل أصلا في مدى الزمان مثل الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن في قلبه كان من رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى لله في الشمس ذو وطن قد فاروق قد على قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادة بالمقتتل هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نافذ وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله بدنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام مبين يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم
Malikal mulki dzal jalali wal ikrami ya musitu ya jami ya waliyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya bahri ya warisu ya rashidu ya sabur anta jalla dhikruhu fi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa limasyayikhina wa talamidina wa jami'i ahlina wa man ittaba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahya'i wal amwat kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ila khairi qarribna anis syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran nilnal muna alim maqasidana wa qadri hawaijana alhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin hadirin hadirat rahimakumullah. Salajengaken ngaosan kitab Riyadhus Shalihin iki juz kalih meh rampung tapi nalika tasih bab kalau wingi apa sedengan anggenipun ngibadah. Hadis ingkang nomor 11. Wa an Abi Rid'in Hanzalah ibni Rabi' al-Sayyidi al-Usayyidi saking Abi Rid'i namipun Hanzalah ibni Rabi' al-Usayyidi al-Katibi katib iku penulis utawi sekretaris ahadiku tabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu penulis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya penulis Kanjeng Nabi niku diparingi utawi disifati ummi. Ummi niku boten saged nulis, boten saged maca. Napa niku fadilahe bahwa Al-Quran itu bukan ucapan, bukan tulisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku fadilah pertama. Tapi wonten ulama yang menyebutkan boten mungkin Kanjeng Nabi kok ra iso nulis, ra iso maca. Wonten sing mastani wonten ya wonten. Contohnya presiden utawa raja
niku nggih iso nulis kok ning ora tau nulis dhewe enten penulise. Jadi rapat dituliske. Ada yang memahami begitu. Sing bener terus pundi? Ya kabeh iso bener. Nggih, kula nek wonten pertentangan ngoten niku, tapi mayoritas pemahaman itu ummi niku Kanjeng Nabi boten saged nulis, boten saged maca. Dan memang dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk meyakinkan dan mengkonter orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan atau tulisan Rasulullah Muhammad SAW. Karena banyak ayat Al-Quran yang menantang orang-orang yang mau memasukkan Al-Quran itu ditantang. Jangankan gawe sak surat, sak ayat mawon niku ora bakal iso gawe yang kandungane seperti Al-Quran. Bahkan seandainya jin dan manusia berkumpul niku gawe ayat Al-Quran niku boten bakal iso. Iku gawe Al-Quran. Mila Al-Quran niku dawuh Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah nazzalna dzikra yang menurunkan Al-Quran. Al-dzikra Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Wa inna lan sesungguhnya kami Allah lahu kepada al-dzikra Al-Quran lahafizun, sungguh menjaganya. Jadi Al-Quran itu sing jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila banyak kejadian ada wong sing menghina Al-Quran dibakar, kemudian diinjak-injak. Itu ganjaran itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten video ngobrol Quran, nanti apa Quran ini ngobrol kabeh. Karena apa? Al-Quran itu yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten dawuh malih ing kula aturke wau, kullu ini citamaatil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadzal qur'ani la yaqtuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Katakanlah wahai Muhammad, la ini citamaatil insu wal jinnu, seandainya manusia dan jin berkumpul ala ayatu bimisli hadzal Qur'an untuk mendatangkan semacam Al-Quran ini, layak tu nabi misli, mereka tidak akan bisa mendatangkan, tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahir, senajan mereka bekerja sama, ono manusia, ono jin, wis yo lagi rembukan gawe kaya Al-Quran, itu boten bakal iso. Kalau Al-Quran kitab suci kita sekalian, itu kitab yang luar biasa karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sering matur, sering ngajak panjenengan sedaya, mungkin Ramadan sing badhe dateng niki monggo disregepi anggenipun maos Al-Quran. Kalau wani ngajak Pak, nah kita itu nih orang kerja mau pakai lagi, ngomongnya gampang, lantai ini aneh. Dan sing dari satu terus itu dia dimulai belajar. Kalau sering matur begini, tidak ada batasan umur berapapun kalau mau belajar membaca Al-Quran. Saya yakin dan banyak buktinya, mereka akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu. Pun bukti kakak sangat umur pensiunan, pulau duit saya itu umur pulau dini. Saya ngajari benar-benar keluar dari nol, kurang ngerti alif bengkok, alif kenceng dan lain sebagainya. Bukan ngerti banget. Nyatanya bisa. Milo jangan pernah putus asa bahwa di kesempatan sekedar kali Ramadan, kali minggu ramah gitu. Benar tuh ya.
Iki pun lagi boten rong minggu. Rong minggu ulang rong dino. Iki pun poso. Kilo 3 mangane kula dengan sing pun saged berusaha sedina minimal sak jus. Nek sing pun lancar melu kula sedina 2 jus. Nggih. Iki kula tekan tahun iki kok berhasil pokoknya. Iki kula wani pamer ya iki. Lah salah dalu kula wani pamer Pak. Hargane ngene kula derek saged istiqomah. Iki ditungane mohon kula saged istiqomah salat dan salat tahajud amin Allahumma. Oke, kita lajengaken. Ada kreatif niku penulisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, namun alhamdulillah itu salah satu penulis wahyu. Penulis wahyu. Jadi dulu niku boten oleh orang menulis selain Al-Qur'an. Jadi nek Kanjeng Nabi dawuh selain Al-Qur'an boten oleh ditulis. Dan tulisnya itu di kulit, di batu, di pelepah kurma. Nah, kok saling dari Al-Quran, dari 30 juz itu tersebut ya, itu ceritanya Jawa, itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar itu derek ditulis, derek dikumpulkan. Tapi wong Arab nggak boleh Kanjeng Nabi Musi pakai fatonah. Fatonah itu cerdas. Tapi cerdas bukan berarti bisa menulis dan membaca. Cerdas dalam arti ketika mendapatkan wahyu itu langsung hafal. Nabi oke. Jadi ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu langsung hafal. Sifatnya Kanjeng Nabi itu sidik amanah tablet fatonah. Seluruh rasul itu kudu wonge jujur, amanah bisa dipercaya, tablet menyampaikan risalah, fatonah itu cerdas tapi memang khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibuat diciptakan oleh Allah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kilo ketika turun wahyu yang pertama itu ceritanya Kanjeng Nabi dibekep kali malaikat Jibril kon maca Iqra. Jawab itu putih ma Nabi Korin ulo ra iso maca. Pangan bulan-bulan Iqra harus Kanjeng Nabi berlalu sampai ngerti Pak. Senajan sing bekep malaikat Jibril kan cara kula jenengan misale neng gua dhewe terus dibekep wonten makhluk walaupun makhluk itu boten medeni boten kaya setan malaikat iku tetep wedi Pak. Lah Kanjeng Nabi ngoten iki ngantos berkeringat nggih ngantos kedinginan saking takutnya. Padahal maksudnya malaikat Jibril itu Iqra itu nerok Iqra. Ada 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kon nerok ini jadi. Kanjeng Nabi itu kali malaikat Jibril, kuwi lho, maca nerok aku. Artinya ngono nek wis bermo Iqra mawon. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya derek Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi nerok langsung sadar. Itu 5 ayat dari surat Rabbis Birabbikal Ladzi Khalaq. Itu surat Al-Balad. Al-Alaq. Itu Rabbis Birabbikal Ladzi Khalaq Al-Alaq. Nah, bila itu teknik ini boleh ngajari Quran sing wong pun bisa waca. Niku kula wacake sekali. Iki tekniknya mengikuti malaikat Jibril niku. Saya bacakan sekali terus neroke. Ini bagi orang yang sudah bisa membaca tapi belum lancar. Sekali kalau wacake tolong dilihat tulisannya. Nah, mungkin yang kedua kalau badani moco. Misalnya idza waqa'atil waqi'ah atau neroke. Diteroke untuk kalau badani idza
laisa liwaqa'atiha kadhiban iku kula tuntun kula waca kula tuntun terus maca dhewe. Niku teknik kula nggon alhamdulillah dadi lancar macane Al-Qur'an. Iku teknik malaikat Jibril niki wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kita lajengaken. Terus Hamdalah niku katib utawi salah satu penulis wahyu Gusti Allah nggih menika Al-Qur'an. Qala laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abu Rib'i tawi Hamdalah. Laqiyani Abu Bakr, aku ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bakola mongko ngendika sapa Abu Bakar, kaifa anta ya Hamdalah. Abu Bakar pinanggih Hamdalah. Terus ditakoni, kaifa anta ya Hamdalah. Piye keadaanmu kabarke? Kultu jawab matur sapa Hamdalah, nafaqo Hamdalah. Pak Abu Bakar, wah kula cilaka, kula niku munafik, wonten ngaku diri. Hamdalah itu merasa bahwa dirinya munafik atau nifak. Qala subhanallah, Abu Bakar lajeng maos subhanallah. Kok iso iki piye critane? Mata kula apa sing ngomongke kok? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nari ka anna ra'ya ainin. Alhamdulillah niku matur dhateng Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kula nek cedhak Rasulullah. Nggih. Nek bareng-bareng Rasulullah niku yudzakiruna bil jannati. Nek Kanjeng Nabi crita swarga wanari lan cerita neraka ka'anna ra'yain kaya-kaya kula niku iso delok apike swarga iso delok eleke neraka. Alhamdulillah ngoten iki kula nek ketemu Kanjeng Nabi nek sare Kanjeng Nabi wis pokoke dadi wong apik diceritani swarga yo bayangke apike swarga diceritani neraka iso bayangke eleke. Wa idza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'afasnal azwaja wal aulada wad dhaimati nasina kasira. Tapi nur sewu Pak Abu Bakar kula nek wis metu kok daleme Kanjeng Nabi. Afasnal azwaja wal lali ngopeni bojo wal aulada lan ngopeni anak-anak. Lah itu ora kebayang kali. Jadi ning daleme Kanjeng Nabi niku wis pokoke merasa dirinya itu wedi karo neraka seneng kali swarga. Tapi lek mulai ketemu anak bojo lali kabeh. Mergo ya wis nek ketemu bojone ya apa boleh bojone tetep galak. Nek omah pokoke kene-kene mung bojone wal adalah anake. Wa doi hati nafsi nakasira. Dadi kehidupane wis pokoke dadi lali kasiron akeh lali iki. Minggu sithik. Itulah yang menjadikan jauh kula jenengan itu pancen imane sok enggak sok medun. Niku padha mawon niku pun tulis Kanjeng Nabi mawon, KTP Kanjeng Nabi. Niku nek kalih Kanjeng bareng Kanjeng Nabi wis pokoke imane pol-pol. Mila iman niku sok munggah sok medun, wonten sing stabil, wonten sing medun terus. Sinten sing munggah medun niku biasane umume kula jenengan ku sok munggah sok medun. Nek pas imane munggah ngaji yo sregep, salat jamaah yo sregep. Tapi lek imane medun udan kirime sithik mawon ora mangkat. Niku nek kula jenengan nggih mboten tapi niku nek kula ngaji jadwal ngaji kulo iki kula pamerke sae. Kula niku malam Rebo legi ngaji teng kota.
Kalau nanti cerita, suatu saat udah deres. Yang tak titeni kok kira-kira sing ngaji kira-kira sedih. Rodok pedul juga pura-pura jajan mandap sanding kali cuti. Cuti apa gak jauh? Cuti kali cuti. Tenan iku sing kamu biasane ku 50, katakanlah 50 ibu-ibu tapi. Lah pas niku sing ngomong 11. Nggih, ibu-ibu ngomong 11. Kula critani ngaji niku ora usah wedi karo udan. Ora usah wedi kepleset, kowe kepeksane kepleset kok mati. Niku insyaallah langsung swarga. Kula ngoten nggih, amin Allahumma. Ning boten amine kepleset to nggih. Amine mlebu swarga. Upama oleh alasan ora makan, iku kudu siramangan kula. Umpama kasoman tenan pramila dijat iku 10 kilo. Nah, kita sing wong iso payungan. Nah, itu tapi kadang-kadang saya pada iman kula dengan itu sok enggak sok medun. Nanti kula cerita nggih tangga kula enten wong nyewu. Wong nyewu niku dilakukan maghrib niku udan. Terus masjid niku sing jamaah kira-kira 10 lah nih. Sing tekan ku 10. Lagi saat itu sing udan. Nggih. Kisah jutaan saya sudah wong nenek boten kleru eling kula. Tapi barisan ku tahlilan wong nyewu kok mbok sak RT kali kula. Lah kula batin aku teko kene dhewe memang tahlil kula. Lah ning kula mbok batin kula ana sing teko ora. Jebule niku kula teko payung pun deret-deret kebak. Kabeh nggawa payung mangkat genduren. Mungkin ini cerita saya itu betul gawe-gawe sak RT kok. Oh sing duwe gawe kula sing kelingan, sak RT kalih kula. Akhire nopo niku kadang iman kula jenengan sok munggah sok bener ngoten niku. Dadi nek jam salat jamaah ganjarane 27 derajat kalah karo udan. Tapi nek didang genduren ganjarane beras 1 kilo. Sari miloro, gula seprapat, apa malih minyak seprapat, teh celup teh gandang siji napa loro. Iku nek diitung paling pol 50.000 gede-gedene 100.000. Ning do milih genduren daripada jamaah salat. Iku tapi tangga kula. Ya, itu masjid perumahan kula niku boleh iki mboten nggih. Nah niku kadang-kadang iman kula dengan sok munggah mundur ngoten niku. Dadi kuwadane imane pas dhuwur, senajan ngantuk ya mangkat nang masjid. Tapi lek imane medhut, eleh sing bal-balane meh dulu. Kita wong nonton bal-bal kan nunggu bule. Lek wong apa video tadi. Ayo, nanti ngubule dikira bule ayam apa-apa dikira bule bal. Tadi bapak-bapak itu ada mangkat yang masjid orang kalah orang yang itu gara-gara bal-balan ini megul ini mau padahal sedul-sedul gul ini mau. Nah, kalau tidak bisa nonton ini kalau dewe orang sakit nonton ini nek pas semangat imane apik tangi bengi sholat tahajud mengke subuh yo jamaah sholat subuh tapi nek pas imane loro rumahnya dadi teruske turu niku nek kula panjenengan boten oleh. Nah, alhamdulillah itu ternyata niku Pak sahabat Kanjeng Nabi penulis wahyu ning Kanjeng Nabi pun ternyata ngoten. Kultu nakunu inda Rasulullah sallam wa idza kharajna min indi Rasulullah sallam afasna al-baja wal awraja. Faqala Rasulullah sallam jadi ternyata ketika keluar dari dalam Kanjeng Nabi niku wis lali karo rokok lali karo sepatu lali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balladzi nafsi biyadihi lau tadumuna ala ma takununa alaihi indi
Wa bi dzikri la safahat kumul malaika ala kursikum. Wa bi turukikum walakin ya adalah sa'atan wa sa'atan salah samar. Ternyata moten niku yo ora disalahke kali Kanjeng Nabi. Wis umum adalah wong umum ki umum moten niku. Sahabat Kanjeng Nabi niku ternyata yo kadang-kadang enggak kadang-kadang medhun, tapi Nabi Rasul imane selalu naik. Nek sahabat mohon diuso munggah medhun. Apa malih kula jenengan kowe nguripe jauh dari masa kehidupan para sahabat, para ulamaul rasyidin. Jadi boten susah. Aku kok dadi males ning masjid ngopo yo. Wis ben males rapopo wis sesuk mangkat meneh. Boten mawon pokoke kudu duwe tekad nek mau. Dan alhamdulillah mawon rasa aku jadi munafik tenan. Aku lek mulih kok dari Kanjeng Nabi terus lali karo swarga, lali karo neraka, dadi maksiate jalan terus ngoten maksudnya. Dadi yo maksiat yo wis pokoke ora zikir terus, tapi ora dekat Kanjeng Nabi niku rasane urip niku dadi imane saya kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law tatumuna ala ma taquluna alaihi indi. Kalau seandainya kamu seperti itu, ma'alama takununa ing atase apa ana sira kabeh alaihi kaya ma'in ing atase ingsun wa bi dzikri lan ing dalem eling asofahatum kumul malaika. Wis malaikat wis ngerti ala kursiku. Sing penting kula jenengan niku tetep menjaga hidayah. Iki ora mesti al hidayah. Jadi hidayah Gusti Allah itu harus kita jaga. Yo kala-kala rada males sithik ra apa-apa nek iso yo dijaga niku, tapi jenenge wong kan iso munggah sok medeni kuwi. Tapi jangan itu menggugurkan semuanya. Ya saiki rada males ra apa-apa maksudnya itu ya wong iku biasa-biasa mawon. Sok munggah sok medun iman. Bahkan iku wae turuk iku balaken dia alhamdulillah saatan wa saatan salah sama. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika 3 kali. Ora apa-apa alhamdulillah. Jenenge wong yo ngono kuwi sok ngene sok ngono, sok munggah sok medun iman. Nah, bila kula jenengan iki ternyata semua contone. Dadi lek kula jenengan sok sregep sok males niku ada contohnya alhamdulillah itu penulisnya wahyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon ngoten niku. Kula nek pas udan, tapi nek sing kula jaluk ngoten niku. Nek iso ya udan ora mangkat. Upama alasan ora mangkat, kula sing dhisik dhewe pamit. Nulung paruti ngatur paruti udan terus kula ora mangkat. Ngoten niku dene sing alasan kula. Dengan mereka tidak payungan atau cukup keluar rumah telan ya bakal udanan medun mobil payungan tetap udanan podo mawon. Milo semakin sulit kita berangkat ke pengajian itu semakin besar pahala kita sekalian. Amin Allahumma amin. Ini pun terang. Kalau jadi aku tadi udane pokoknya tak ramke udane mergo niki putri selalu udane tak suwe banget iki. Iki kula jenengan mari panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Iki tengah lindah bukaan malih bar Ramadan nggih. Iki apa jadi pengawasan putaran terakhir di Al-Hidayah sebelum Ramadan. Bukan terakhir selama-lamanya, besok bar Ramadan dimulai lagi karena Ramadan kegiatan kita semakin banyak. Oke, jadi saya yakin dengan muga-muga kita dados masjid piyambak-piyambak nek boten teng daleme nggih kula pokoke ngajak niku, kula wani ngajak terus terang niku. Mergane kula nganalke nggih. Monggo disregepi ditambahi targete aos Al-Quran, ditambahi targete sholat sunnah. Yo dicoba nek iso istiqomah
Somulan ukut itu luwih apik, tapi nek Gus Bah wonten mergo Kanjeng Nabi ora somulan ukut, Gus Bah iku ya kala dikosongi, ngoten niku diarani Gus Bah. Ning umpama iso istiqomah sak bulan ukut iso salat tarawih niku sae-sae. Dawuh Kanjeng Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban gufir Gubernurlah umat taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat sunnah di bulan Ramadan dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Muga-muga Ramadan ini kula dengan dosanya resik di ngampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Donga iki hadise tasih sepenggal oleh isi terakhir mungkin kalah di Jumat lagi insyaallah dengan nilai pas juz loro terakhir. Nah, ini kan terakhir lagi berarti. Terakhir oke, bulan Ramadan insyaallah kita laksanakan juz 3. Amin Allahumma amin. Makadan dan sematan kekalapan Ramadan akhir dan Allah alaikum asma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dijaga maka memberi masjid dan berusaha kita kaji malah Tuhan kebahagiaan malam nanti makanya saat itu Allah pakai ini dalam beliau bersama dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh